lebitso la ka ke Julian, ke tswa ko showng e bitswang ka hore ke Fix My Body. Re le ra thola lengolo le tswa ko Abuti Simon, ke tshepa Abuti Simon ko wena. Le re ngolletse la re le kopa thuso ya rona, ne re kopa ho tseba hore na re le thusa ka eng jwang. Re kopela ho le nthuše gore tlo re ntho ka bantse ke thabe go sepetlele sa Pink. So a gona ntho e lokang wa bona ene ke ile le tsa traditional tsa setso go no tshwana le teng. So rona re le Fix My Body tje ka se re le teng re tlo thusa. Re bone re kopantsha eng le eng re ka o thola thuso e jwang. Mr. Marco, come through. Abuti Simon, this is the specialist. Finally, this is the dermatologist. I go to send the problem ya hao e re nang le yona ya skin. Aba ke go di thabile le ke tswile sometime. No pati ke ditsa ka tsaka ka go le na. It's my pleasure and thank you very much for Fix My Body to afford Dr. Simon an opportunity to help him. Dr. Simon, you are welcome. In fact, Fix My Body is affording the nation an opportunity to learn more because the skin is the biggest organ of the body and it accounts for about 15% of the body weight. Dr. Marco, ke tla kopa re dile mo beteng so that re examine re kgone ho bona gore re dila kae. Ho tswa ho nna Julian Rose Sophia Phukeng. Ke re mosebetsi wa rona re le Fix My Body re o etsa la shiko le ntate Simon o thabile. Mosebetsi wa rona ke hore re bone batho ba rona ba thabile ka mehla le matsatsi. Don't forget that all medical expenses are covered by us. Go ba le skela le bala mo fatshe ko screening ho tla bona le di-details tsa rona le re ngolle le tlo re thola ko Facebook le tlo re thola ko Instagram, Twitter le sa lebala ho tswa ho nna Tshetlana ya Phukeng signing out. Action.